Ko će sa mnom malo pričat? Nemoj, gdje si mene našao, ano? Evo, možeš se ovoga momka ovdje. Neću, hoći s tobom. Evo je mene, molim, mene svaki put hvatate. Mene svaki put hvatate na tvor, ja sam ne želim. Izvole na onoga tamo, on ti je pravi suvata. Ko ste vi? Imaš tu špenu u... Ko ste vi? Majd, Begić. Ma ne pitam se privatno. Volonter. Volonteri Stara, prijatelj. Nisam iz Mostara, ja sam iz Jablana. Mi smo iz Mostara. Otkud vi ovdje? Mi smo sad u Jablanci, u stvari na ulazu u... Možemo vas pitati ko ste vi. Hoćemo. Ali ne da ja prvo prije nego što vi nama odgovorite ko ste vi, jer neki su nas određeni ljudi diskreditirali u fazonu da smo mi dio političke stranke ili nešto ovako, onako, ne želimo tako se... Nego šta hoćete? Želimo samo znati ko nas intervjuira pa onda da damo, da ne bi ispalo poslije ono da smo dio nekoga ili nečega ili tako dalje. Hajde. Ne vjerujem vam ništa! Doznajemo kom, dobro, u redu. Hajde, otkud vi ovdje? Mi smo neformalna grupa ljudi, aktivisti Mostara, imamo Facebook grupu i tako smo se stvari okupili poteknuti ovim poplavama. Nisam te ni pitao ni ime, jednostavno razgovaram. Da. Neformalna grupa ljudi, čisto dolazimo iz različitih nevladnih organizacija u Mostaru, ali i sastavljali smo također od pojedinaca aktivista koji su voljni da pomognu mladim. Ovo je Facebook priča, le? Jeste, poteklo je sve sa Facebook priča. Danas je, koliko ja znam, u Mostaru vruće, ovdje kiša pada. Idemo je kiša. Boga mi, ne znam, nije nam nešto ni bitno. Ne znamo mi, Mostara smo tu, evo ovdje smo, za lopatom, ne znam ja, šajem dole. Ostajemo jednu noć i sutra ćemo isto raditi. Gdje ste smješteni? Idemo na planinarski dom, tu smo u saradnji sa Kako se za prevoz? Za prevoz smo dobili civilne zaštite od Mostara, Mostarske civilne zaštite iz HNK. Jednostavno smo im se obratili, rekli da imamo veću grupu ljudi koja bi htjela ići na teren i oni su u saradnji sa ljudima sa terena iz